Siyadibana bakwethu ngilamukela kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule ngihamba labafundisi bamababili abasincedisayo olamukelayo ngumfundisi eSindlovu ngihamba lo CK lo OP Mpofu amajaha kompofu bafundisi yalamukela. Siyabonga mfundisi salibonani balaleli siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli siyajabula siyathokoza njalo ukuhlangana kulona leli iviki lapho esifunda khona ndawonye ilizwi likaNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angasenzela umusa asichasisele ilizwi lakhe silizwisise ngendlela afisa silizwe ngawo bese lisenza umahluko ezimpilweni zethu. Umfundisi uOP Mpofu siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Ithini singakangeni esifundweni salamhlanje ngiphinde inombolo zocingo 0718 196 abanye sesixhumene ikakhulu ngogwalo olubizwa kuthiwa iGreat Controversy silunika mahala kungela mbadalo. Liyakuncedisa kakhulu ukuthi uzwisise lezi ndaba eziqhakathekileyo abafundisi abasichasisela zona ikakhulu ngensuku zokugcina esiphila kuzo. Bafundisi asingeneni endabeni yosuku lamhlanje sikusambulo 17 angithi yebo sifunda uverse bani mfundisi sizafunda kusukisela evesini ngelika 7 siye kuma kwelika 11 siyabonga usambulo chapter 17 ngiyafunda lapha ivesi ngelika 7 ithi yona ke yayisithi kimi ingilosi umangalelani na ngizakutshela imfihlakalo yowesifazana nesilo esimthweleyo esinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi isilo wasibonayo sasikhona asisekho kepha sesiza kwenyuka siphuma kwalahle siye ekubhujisweni nabakhileyo emhlabeni bayakumangala labo abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelwa izwe nxa bebona isilo ukuthi sasikhona kepha asisekho kanti siza kuba khona nansi ingqondo enokuhlakanipha amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa lapho wesifazana ehlezi phezukwazo futhi zingamakhosi ayisikhombisa ayisihlanu ayisihlanu asewile enye ikhona enye ayikafiki nanxa isifikile kumelwe ukuba ihlale isikhatshana verse 11 nesilo esasikhona kepha esingasekho singesesishiyangalombili sikuwo ayisikhombisa siya ekubhujisweni verse 12 simakhona lapha. Siyabonga mfundisi OP nasindaba lapha siyabonga so lapha lokho siqhubeka ngendaba yethu lapha sokudazululwa indaba lapha uJohane lapha usebuyele emuva ubechasisa ibandla lapha ibandla leli sithethina libandla eliwileyo elihlubukileyo ibandla elihlubukileyo so kathesi usebuyele emuva embalini usesifinqa konke kathesi ehlanganisa imibuso ephikisane loNkulunkulu usukela encwadini kaDanieli kuze kuyefika ekuzeni kwesibili kukaJesu yiko lapha sebuyele khona lapha yiko sokukhuluma ngezilo ezimbalwa lapha kodwa ulokho ekhuluma ngesystem yinye isystem esetshenziswa nguSathane ukuphikisana leqiniso elikaNkulunkulu kusukela ngezikhathi zabo Babylon ngale kubo Nimrod kuze kuyefika ekugcineni yiko sikubona lapha so uthi yena lapha kuthiwa lamakhanda ayisikhombisa lapha lentaba eziyisikhombisa lapho owesifazana ahlezi khona singakuchasisa ngendlela ezimbili lokho ngendlela yakuqala singathi thina umbuso weRoma kumbe ibandla leli leRoma leli abalisungulayo kumbe abasungula umbuso kuthiwa nguRomeo loRomulus idolobha leli abalisungulela khona kulezi intaba eziyisikhombisa so ngezinye indlela idolobha leli vele lona ezikhona sibili yes ngokoqobo sibili lakhelwe phezulu kwezintaba ezinjani eziyisikhombisa nxa uthi owesifazana uhlezi phezulu kwentaba eziyisikhombisa kungatsho idolobha leRoma sibili ngokoqobo ukuthi lakhelwe lasungulelwa phezulu kwezintaba eziyisikhombisa
Kuthiwa yini ibizo lalo? Kuthiwa kuse-Vatican. I-Vatican. Yes. Aha. Lisungulelwe phezu kwentaba eziyisikhombisa. Ngokunye lokho. Okwesibili njalo, ngokwesiprofeti, amakhanda la ayisikhombisa lezi ntaba eziyisikhombisa kumbe lamakhosi ayisikhombisa ngabe kusitsho into eyodwa. Ngoba amakhanda kusiprofeti sike sakuthinta amelela umbuso, lezi ntaba zingamelela ini umbuso. So lapha ngokunye lapha esingakutsho ukuthi owesifazana lo nxa uthi awuhlezi phezu kwezintaba eziyisikhombisa kuthi ukuthi isystem esitha esebenzisa imibuso yomhlaba kusukela umbuso weBabylon kuze kuyefika ekugcineni. So lokho ungumuntu munye obusa isystem zona lezi. USathane uyatshintsha waqala esebenzisa umbuso weBabylon uyabe etshintsha kuphela. Labana bangaphelelwa ngamandla uyatshintsha amandla akafaye kwabanye. Labana bangaphelelwa tshintshe kuze kuyefika ekugcineni. So into yinye kumbe imfundiso yinye etshintsha kuphela abayifuqayo kodwa ongemva kwayo nguSathane. Siyabonga mfundisi. Ungakadluli khonapho intaba lezi eziyisikhombisa ngiyathatheka ngazo. Uthi khona umuzi weVatican kulapho khona. Ungatsho kancane ngaleli dolobho, lidolobho elinjani ngokulazi wethu? Siyabonga. So idolobha leli ungabuyela embalini ngo1929. Yikho lapho idolobha leli laphiwa khona uzibuse ngundoda okuthiwa nguMussolini. Wathi idolobha leli kalisekho ngaphansi kweItaly. Seliyili idolobha eligcweleyo elizibusa elibuswa ngupapa. Idolobha mbelizwe manje. Singathi yilizwe. Singathi lilizwe elizimele lodwa. Lasingakube ngaleyo ndlela. Obusa kulelo lizwe ngupapa. Lobusayo. Njalo nxa usukulandela ngokwembalo zathola ukuthi omongameli phose bonke emhlabeni bahamba besiyagcotshwa khonale. Nxa bebusa bayahamba bayebingelela, abanye bakubiza bethi ikuyabingelela khonale. Ngoba kumele bayebusiswa khonale. So lidolobha lilamandla sibili. Ngokuya kwesikhathi nxa uyifunda incwadi kaSambulo vele liyaqina selikhonya leli dolobha lincedisana lombuso weAmerica. Sike sakuthinta kuSambulo ngo13. Ya, sebese mfuna ukuyinqamulela mfundisi sibambe njalo. Sibambe njalo sikhe sincede khonapho nxa sikhuluma kakhulu ngalo obekhona lo obekhona ungasekho isiprofeti simnanda ngithi siyabonga mfundisi wami. Ke nguvesi bani lo anokhuluma ngo lo obekhona ungasekho? Nguvesi 10. Yeah, ungayiphinda nje ukwenzela ukuthi abalaleli bahambelane. Ngizayiqalisela ku9. Uthi yena ke futhi zingamakhosi ayisikhombisa. Ayisihlanu asewile. Enye ikhona. Enye ayikafiki. Nanxa isifikile kumelwe ukuba ihlale isikhashana. Asimnandi isiprofeti. Siyabonga mfundisi wami. So ke sizananzelela ukuthi umbuso lo esikhuluma ngawo wabusa sibili umthungameli webandla ohlanganisa ezenkolo lezombangazwe. Awuthi uqambe mfundisi ungasatsho uPapa. Wabusa sibili kwabulawa amaKristu amanengi. Kuthe nxa kusiyaphela u1798 uPapa owayebusa ngaleso sikhathi ngesikhathi seFrench Revolution uGeneral Berthier wafika wambamba uPapa wayamvalela entolongweni. Uthe nxa esevalelwe entolongweni ke uPope uSixtus wafela khona entolongweni. Kulapho ke isilo lesi nxa sibuyela emuva ezifundweni esizifundile uSambulo ngo13 kulapho esaba lenxeba khona ngoba wayesefileke. So lo okukhulunywa ngaye owakwenza lokho ngumbuso weFrance ngesikhathi seFrench Revolution. Lo kuthiwa enye ikhona. Lo kuthiwa enye ikhona kubani? Iyo iFrance oyothiwa enye ikhona. Singagcizela ukuthi nxa uJohane ekhuluma lapha esithi enye ikhona ukhuluma ngezikhathi zokugcina. Ngantwa ngani ngikulipa phela. Enye ikhona. So nxa isithi yena enye ikhona uJohane wayekhangele izikhathi zokugcina. Singahamba kuSambulo nguDaniel ngo12 verse ngo11. uDaniel watshela isiprofeti esizasitshengisa ukuthi izikhathi zokugcina ziqala ngawuphi umnyaka. Isiprofeti esethiwa 1290 days. So watshela uDaniel ukuthi ngemva kwe 1290 days siyabe sesifile esikhathini okuthiwa isikhathi sokugcina. So 1290 days lezo ziphela ngo1798. So leyo kuthiwa enye ikhona uJohane wayekhuluma ngombuso ubusa sokuqalisa isikhathi okuthiwa isikhathi sokugcina ongumbuso wani weFrance. Yikho kade kuchazwa lapha ukuthi umbuso lo wawubusa ngaleso sikhathi yiwo owanika isilo lesi esepurpose isilonda ngokubopha ubani uPapa. So le inkosi okuthiwa enye ikhona umbuso weFrance ngesikhathi ese-French Revolution. Inkolisa isiprofeti simnandi ukusibala nje noma ungakasichasisi ulimi lokho lumnandi. Ngibonani nguwe obi osesincedisa laphana
ukukhangela yona limbuso besikhuluma ngayo isikhombisa le. Siyabonga. So lapha sesifisa ke ukuthi sikhangele ke imbuso eyisikhombisa khona phakathi lokho sikuvesi 10 lo 11 ithi yona futhi angamakhosi ayisikhombisa amahlanu awo asewili enye ikhona le esithethina enye ikhona yesesichasile ukuthi iFrench Revolution enye kayikafiki nxa isifikile imele ukuhlala isikhatshana ibisisithi yona mayelana lesilo esasikhona kodwa esingasekho siyinkosi yesifica mina mbili yesi8 kodwa singeyinye futhi eyesikhombisa siza kuye kubhujisweni awuboni mfundisi uthi wayekho besesabe isiprofeti njalo ngani kulipa njalo so kuthiwa kulamakhosi ayisikhombisa amahlanu asewili enye ikhona esi6 yothi nesithe iFrench ngesikhathi seFrench Revolution bese kusiba lenye ngakafiki kodwa ngesi7 bese kusiba lenye kuthiwa ngesi8 kodwa lesi8 kuthiwa ngokweqiniso sibili ayisuye esi8 kodwa ingesikhombisa so ukuthi esikhombisa lesi8 le zilobudlelwane so uzisamube kusesesiprofeti so sifisa ukuthi ke sikuchasise so lapha njengoba sike sathi ukuthi lapho uJohane wayesephiwa isifinqo ngesemibuso yesiprofeti imbuso eyasetshenziswa nguSathane ukulwa lo mbuso kaNkulunkulu usukela ngesikhathi eseBhabhiloni so sizananzelela ukuthi umbuso wakuqala kule kuthi amakhosi ayisikhombisa owakuqala ngumbuso weBhabhiloni nxa ubuyela ngale kuDaniel ku chapter 2 umelwa isikhanda lani elegolide ku chapter 7 umelwa isilwane umbuso weBhabhiloni umbuso owabone Nebukadnezar lwana wabusa kusukela ngo605 BC kusiya ku539 BC ngomunye umbuso ke uSathane awusebenzisa futhi ukuphikisana lobani loNkulunkulu ngomunye umbuso uSathane awusebenzisa ukuqhelisa imfundiso yakhe emhlabeni yiwo ke umbuso wakuqala lo phakathi kwale eyisikhombisa umfundisi ungakayikhatshana ukuthi uSathane vele ezombusazwe lezi ukhona kunjalo ngoba uyakwazi ukuthi ababusi bomhlaba yibo abanamandla okuchaya imithetho so ngenxa ukuthi yena uSathane umbuso wakhe usebenzisa udlakela uNkulunkulu yena owakha kwenzayo ukuthi uyakuncenga ukuthi uphenduke uyakuvezela amaqiniso akubambi ngamandla kodwa uSathane yena usebenza labazombangazwe ngoba ufuna abantu bafaka umthetho phela umthetho ungafakwa wonke umuntu sokumele enze njani awulandele ungayela ukulandela sokumele ungene ejele yikho esebenza labezombusazwe hey nasi indaba mfundisi CK umbuso wesibili phakathi kwale isikhombisa umbuso weMedo-Persia singabuyela kuDaniel chapter 2 iwomelwe isifuba lengalo zesiliva singaya kuDaniel chapter 7 iwomelwe libhere lelana ilali lembambo ezimbili emlonyeni so umbuso lo waqalisa ngo539 BC kusiya ku333 BC so uzananzelela ukuthi lawo umbuso lo weMedo-Persia anje wawusaziwe umbuso olocuku kakhulu uSathane laye wayecatshe ngemva kwababusi bona labo kodwa ke uNkulunkulu la nxa kwakunjalo iqiniso lakhe liyabe lokho lisala likhona lisiya phambili kodwa ke ngikuzwa kakhulu ukuba ukulwa loNkulunkulu kumbe nyakukhutha kulo maMedo namaMadai lamaParis ungananzelela umbuso wamaMadai lamaParis njengoba ke sesiukhulumile uzananzelela ukuthi umbuso wawusithi kungayenziwa umthetho umbusi awafaka isidindo kawuguqulwa yiwo phela owafosela uDaniel emgodini wezingwenya inkosi ibona ukuthi laba bamqambela amanga kodwa ke yavumela ukuthi bamphosele emgodini wezingwenya okunye futhi khona phela singawungezelela yiwo futhi umbuso ophila ngesikhathi sokumela abantwana bakwaIsrayeli babuyele eJerusalem umbuso okhulunywa kuDaniel ngo10 lapha uGabriel efika kuDaniel esithi inkosi yasePersia ibimelane lami owamalanga angu21 so khona phana uSathane nxa ubufunda usufunda kuNehemiah kuEzra uSathane wayefuna ukuinfluencer ingqondo kaCyrus ukuthi Cyrus angavumeli amaIsrael ukuthi benze njani baye kwakha ngale eJerusalem so uSathane wayelokhe efusondela khona phana ungayibala futhi ulandela kwapha kuDaniel ngo10 iza kutshela ukuthi esukuba inkosi yasePersia uzawuba inkosi yaseGreece so ukuthi uSathane uyabebusa umhlaba esebenzisa umbuso wePersia ecatshe emva kwaba emva kombuso wePersia uzabusa umhlaba ecatshe ngemva kombuso weGreece so uyabe bathintshanisa kuphela ecatshe emva kwalo angadlula acatshe ngemva kwalo kuze kuyefika ekucineni odluyiqede phela emaGreek mfundisi mina ngimangala ukuthi kanti akula makhosi yina ngala umbuso waSathane
siyabona siza kuthinta khonoko sisiya phambili so lapha sesibona ukuthi umbuso wesithathu phakathi kwale isikhombisa umbuso weGreece ngale umelwa yibronze iThus isithombe esika chapter 2 iThus then lapha kuDaniel chapter 7 umelelwa yingwe ileopard umbuso weGreece lo umbuso kaAlexander the Great wabusa emhlabeni kusukela ngo333 BC usiya ku168 BC umbuso lo kaAlexander owasaziwa ngobuciko bezokulwa futhi impi umbuso futhi esibona futhi kusiba lemfundiso eziningi eziphikisana leBhayibheli la ikakhulu imfundiso mayelana lokuthi abantu abafileyo kabafi isukela khona inkolo eziningi mayelana lokuthi umuntu engafa uyavuka lani abakubiza bethi iGreek philosophy zisungulwa khona lapha ngesikhathi sonalesi esombuso okaAlexander yezuwenza kube sobala mfundisi ukuthi uSathane usebenzisa ababusi kunjalo ukuthi aphutshise indaba zakhe isikhathi ngani sesihamba mfundisi CK oweRoma wona wa singathini ngawo siyabonga mfundisi wami oweRoma nxa sibuyela kusahluko sika Daniel sesibili yiwomelwe zinyawo zensimbi uzananzelela futhi ukuthi uyanaba usiyafika ngitsho lasemazwaneni ngale lapho kuxubene khona udaka lensimbi so umbuso lo waqalisa ngo168 BC wayaphela ngo476 AD and iRoman Empire pagan Roman Empire so yiwombuso lo owalandelayo waba ngowesine uDaniel chapter 7 umelwe yisilo lesiyana esigoqela izilo zonke leziyana ezaqalayo isilwane ibhere ilokuzeni ingwe zonke zifika zihlangane kulwana umbuso lwana uzimelwe inyamazana yona liyana engacaseki okuthiwa ngolimi lwemzini terrible beast isingathini wona ngokuhlubukela uNkulunkulu ungananzelela ngesikhathi sombuso lo kulapho kwazalwa khona uJesu esezela uJesu kwabulawa la futhi uJesu babe engakabulawa yena kwaqala kwabulawa abantwana abangabafana bonke la futhi wazabulawa wazamfela ngombuso ngaphansi kombuso wamaRoma kuthezo kunjalo kulapho futhi okwabhabhatizwa khona umbusi lowana esithi uConstantine wathi sebhabhatizweke ngomnyaka abhabhatizwa ngawo yena engumkhonzi welanga ezama ukuhlanganisa abantu abasembusweni wakhe ababe bekhonza ilanga lababe khonza uNkulunkulu kulapho okwabuya khona umthetho wokuthi imfundiso zamanga kumele kukhonzwe ngosuku lwaqala lweviki so uyabona ukuthi umbuso wona lo vele yiwo omumethe yonke indaba esingayo kulezi insuku Siyabonga isikhathi sami sesingani sesihamba obi siyabonga ngamafitshane laphana siyabona futhi lokho silonda indaba yamakhosi ayisikhombisa la sekhosini elesihlanu kathesi elesi5 esihlanu so inkosi yesihlanu le ngumbuso wePapacy umbuso wePapacy lo siyahlangana lawo kuSambulo ngo13 oyisilo sakuqala okuthiwa saphuma ngapi elwandle silamakhanda ayisikhombisa ngale kuDaniel chapter ngo7 yisisilo lesisimelwa luphondo oluncane ukuthiwa lulamehlo anjenga umuntu umbuso wePapacy lo so umbuso wePapacy waqala ngo-AD 476 wabusiba lesilonda ngo-AD 1798 sizawubona futhi usuphenduka nxa sisiya phambili kodwa inkosi eyesihlanu umbuso wePapacy eyisilo sakuqala kuSambulo ngo13 njalo eluphondo oluncane kuDaniel ngo9 umbuso lo futhi esibona uqalisa ukubulala abangcwele ulokusetshenziswa futhi nguSathane uyabulala abangcwele lokuqhelisa indaba yokukhonza ngesande lokuqhelisa indaba yokuthi abantu bangabali iBhayibheli lokuqhelisa indaba yokuthengisela abantu usindiso uSathane lokho ezibusa khonapha esebenzisa amakhosi omhlaba Siyabonga mfundisi CK owesithupha sesikuwesithupha lo esike sawuthinta ukubana ke ungaya kuSambulo chapter 17 chapter ngo13 uzananzelela ukubana ke yisilo lesi esaphuma emgodini ongela mkhawulo so esisikhulumile ukuthi France ngesikhathi seFrench Revolution sike sayithinta lapha ukuthi yiso umbuso owaletha inxeba lele elali ngani lithungamele kufeni yiwo lo esesikhuluma ngawo during iFrench Revolution lapho kwabotshwa khona uPapa wavalelwa entelongweni wasefela khona yiwo lo umbuso esikhuluma ngawo owesi6
wesithupha wesikhombisa mfundisi maybe kunye ngawugcizelela lokho esilonda indaba yokuzifihla kukaSathane umbuso lo weFrance weFrench Revolution yibo labana abaletha inkolo okuthiwa yiworship of reason abachisa iBhayibheli athi iBhayibheli asalifuni amadoda nje abo Voltaire owathi yena iminyaka elikhulu elandela iBhayibheli yabe lingasekho so babe ngalifuni iBhayibheli uSathane wayevele efuna ngesikhathi uSathane wayefuna ukuhlahla kucokotisa iBhayibheli lingabi khona futhi emhlabeni kodwa uNkulunkulu waligcina iBhayibheli bese siya embusweni lo owesikhombisa umbuso wesikhombisa isilo sesibili uSambulo ngo13 esasichazisayo sathina umbuso weAmerica USA isilo esaqalisa sinjengewundlu kodwa ngokuya kwesikhathi saguqula sakhuluma njengodrago anti umuntu uSathane lokho ezibusa futhi khona lapha lesi saqalisa kuhle kodwa ngokuya kwesikhathi lokho esikhuluma njengodrago lo njengodrago so isilo sesikhombisa ngumbuso weMelika yikho ke lapho esikhulunywa indaba yokulipha lapha kuvesi mu11 ethi yona mayelana lesilo esasikhona kodwa esingasekho siyinkosi yesifucwa minembili kodwa singenye yesikhombisa siya ekubhujisweni so inkosi yesi7 lesi8 iUSA uzayithinta esi8 kuSambulo 13 sizibona zihlangana ekugcineni ukuthi zizahlangana kuthiwa isilo sesibili esiyiAmerica kuSambulo ngo13 sizakwenza umfanekiso wepurpose yikho izilo lezi kuthiwa singese7 singese8 into yinye nje esebenzela umgomo owodwa okuhlukuluza abangcwele ekugcineni mfundisi ke oyihlanganisa indaba siyabonga mfundisi wami nxa sesikhangela isilo lesi SS8 kodwa singesesikhombisa sinanzelela ukuthi lapha yipurpose esivuselelweyo ngolimi lemzini singathi yi-revived ungaya kuChambulo nguSambulo chapter 13 laphana uzananzelela ukuthi ivesi ngelika5 ithona ke sasesinikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu isilo sesibili lesana esikaSambulo ngubani u13 yiso lesi esikhuluma ngaso ukutshengisa ukuthi lapha kuyabe sokuhlangene i-revived purpose ndawonye leAmerica yizo esezibambile izinto zonke zingavumelana sokumele konke iAmerica ithemba ukuthi yi superpower so yiba balamandla ukuthi ungaphikisana lalokho abakutshoyo bayakuthathela amanyathelo awuyindawo mfundisi nxa ukhuluma kanje ngibona ngani umuntu ozwa incwadi yona lesikhuluma ngayo abalaleli kunika inhlakanipho kakhulu yokubona ukuthi izinto ziyangaphi kunjalo mfundisi Ophi siyabo so lapha sesingayihlanganisa ke into sihlanganisa so isiqoqela sendaba uSambulo ngo13 sike samthinta uyahlanganisa uSambulo ngo13 ukhuluma lesilo lesesi7 lesesi8 okuthiwa ukhanyakala sengathi izilo ezimbili ngathi isilo esisodwa ziyangenana yizo futhi ezikhulunywa kuSambulo ngo13 okuthiwa kulesilo esaphuma ngapi elwandle okuyipurpose bese kusiba lesilo esaphuma emhlabeni okuyiAmerica iBhayibheli ibisitshela ukuthi ekuphetheni kwembali yomhlaba isilo lesi esesibili iAmerica siza kubangela bonke abantu emhlabeni ukuthi bakhonze isilo sakuqala ipurpose so ngezinye indlela ipurpose yona iza caca ngemva kweAmerica ukuthi isebenzise iAmerica ibe yezaba ingqungquthela ibe inkokheli ekuchayeni umthetho ukuthi abantu abakhonze nini ngesandla iAmerica ngacha umthetho ukuthi abantu bakhonze ngesandla ngenxa yamandla ayemhlabeni amazwe wonke omhlaba azakwenza njani azalandela bachaya umthetho ukuthi abantu bakhonze ngesandla kuze kube umthetho oza kugcwala emazweni wonke awomhlaba ngokwenza njalo ngokubangela abantu ukuthi bakhonze ngesandla iAmerica iyabe sisenza umfanekiso wesilo sakuqala ipurpose ngoba ipurpose lawo yenza njalo ngo538 yathi abantu bakhonze nini ngesande abangakhonze ngesande banjani bahlukula babulawa so iAmerica izaphinda into efanayo ihlangene lamandla ayipurpose nxa sebesenza lokho ke yikho ke okuzakuba yiattack kumbe uhlaselo kaSathane kokugcina esehlasela umthetho kaNkulunkulu okuzabangela ukuthi uJesu asume azokhulula abantu bakhe so imbali yomhlaba iyaphetha ngaleyo ndlela uhlangana kwesilo lesi esivezwa lapha kuthiwa ngesesikhombisa lesesi8 la esivezwa ngalo kuthiwa isilo sakuqala lesesibili kuSambulo ngo13 into yinye izilo zinye lezi ezizabambana zichaya umthetho yangesande zibambe abantu bakaNkulunkulu ngamandla yikho kuyabangela ukuthi uJesu abuye azokhulula abantu ngingakabuyeli kuCK mfundisi lemsuzwane emlutshwana kungani iVatican njobana yiyo indlu kaPapa ingabi yiyo efuqa into leziqede
siyabona Yeah. kubangelwa ukuthi abala zikhali zokubamba abantu ngamandla kanti ngakubeka ngaleyo ndlela ukuthi ufaka umthetho olalelwa ngabantu bonke kumele ube lezikhali ukuthi ongavumiyo uzamphosela ejele uzambamba ngezikhali so iVatican ayila lona lolu hlangothi so idinga uhlangothi lolu olombangazwe ukuze babe lezikhali so bona iVatican yona ibuya lenkolo then iMelika ibuya lamandla so ngahlangana inkolo lamandla ezombangazwe so kuphuma okufunwa yisitha so kuchaya umthetho ohlanganisa izinkolo lezombangazwe abantu sebebanjwa ngamandla so ngindlela ireligion lepolitics la kunjalo ireligion lepolitics undisike ungathini sigqiba ukakhulu ukuncedisa abalaleli nje ukuvula amehlo uyabona iBhayibheli liyakuvula amehlo kakhulu ukuthi ubone ungabe isiphofu kunjalo ukwakhuluma sikhuluma lapha ngabona kuleni viki sikhuluma ngama reformers ukuthi abantu bayema ukumi khona abafundisi babo fundisi wami uthe kasabali singathini ukuncedisa abantu ukubavula amehlo indaba esisikhuluma ngazo lapha asondawo ekhatshana indaba engani seduzane kakhulu singancedisa njani ukunika abantu isiqwayiso ukuthi bavuleke amehlo ukubona ukuthi iBhayibheli lithi siyabonga mina engakutsho umfundisi wami ukuthi abafundisi bakhona ukuncedisa abantu ukuthi bafunde iBhayibheli kodwa abafundisi ayisibo kumele siphelele kubo thina kumele siqhubekele phambili silandele amaqiniso njengalokho ebekiwe elizweni likaNkulunkulu engxenye ke ukuqathanisa lapho isigcine khona uchapter 17 lo chapter 13 sinanzelela ukuthi kuchapter 17 lapha besikhuluma ngamabandla amelwe ngabesifazana ababili oqotho lo ngasuye weqotho so uzananzelela ukuthi uchapter 13 la kule izilo lezi eziyabamba abantu ukuthi balandele inkolo engayisiyo yizo ezifikisa ebandleni eliqotho lebandla elingayisiyo linjani eliqotho ungabona kulibandla lelana elithatha ezombangazwe liphinde lilethe ezenkolo kayisilo bandla leqiniso ibandla leqiniso ngelilandela okuselizweni likaNkulunkulu lona kalilawo amandla azombangazwe alilawo amandla ezikhali alilawo amandla wamapolisa kodwa ke lona lithembe amandla kaJesu Yabonga mfundisi opi ukuyigqiba ungathini ngamafitshana isiqoqela sendaba ukuthi umuntu akhethe ngoba inhlangothi zimbili indaba esikhuluma ngayo lapha ekugcineni kumele ukhethe uJesu kumbe olunye uhlangothi akula muntu ozasala ngaphi esenta impilo esikhuluma ngayo yokuphethwa kwembali yomhlaba yimpe egoqela wonke umuntu emhlabeni umuntu munye ngamunye kumele akhethe uhlangothi lwakhe esikukhulekela okwenza sifunde iBhayibheli silibuze iBhayibheli ukuthi sifisa ukuthi wena lathi sibe sehlangothini lukaJesu sibe ngabanqobi sithole impilo engapheliyo abafundisi balaleli bathi khetha indlela zimbili khetha phakathi kokuphila lokufa phakathi kukaJesu loSathane ngiyakholwa siyakhuleka ukuthi wenze ukhetha okuhle ukuze kugcineni ube ngomunye wabanqobi sizayigqiba lapho kwalamhlanje sizaqhubekela phambili ngayindaba kaSambulo wena ungasuki kithi sihambe ndawonye usixhume endaweni efananayo ngesikhathi esifananayo siyabonga